Tengok dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp. Bila ada kematian, seorang tu dia post, bapa saudara saya meninggal dunia semalam. Dia post pagi tu dalam Facebook. Oh, ramai kawan dia jawab, 20 orang jawab. Yang reply, kawan dia tulis mana? Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Satu habuk pun tak dapat pahala atau rahmat kepada si mati. Pasal apa? Pasal tak belajar. Tu utamanya belajar. Mu tulis Al-Fatihah tak dapat benda. Ulama-ulama kata, kalau kita nak rahmat turun, baca surah Al-Fatihah, bukan kata Al-Fatihah. Tapi kalau kita kata Al-Fatihah, kita tulis dalam Facebook, di mulut kita baca, baru turun rahmat. Tapi mu jawab saja dalam WhatsApp Al-Fatihah, mu baca tak? Tak, mu tulis saja, dapat rahmat tak? Yilek wang apa? Nasrul sabdun Allah. Tak ada benda.